мо аз чунин қисматҳои иборат мебошад. 220 блок омада дар ин ҷо мо реле гузоштаем ва ба реле пайваст шуда дар асбоби мо меравад. дар ин ҷо мо бредбордро гирифтем, Arduino, микросхема Arduino ва мо аз ин тавассути 5 волт эълон мекунем. 5 волт дар ин ҷо сигнал мегӯяд ва ҳангоми равшану хомӯш карданаш тавассути браузерҳо истифода бурда мешавад. Масалан мо ба браузер медӯем. дар ин ҷо мо IP гузоштаем 192.168.43.69. мо ба ин ҷо медонем ба функсияи он дохил мешавад барномае ки мо тарҳрезӣ карда дар микросхемаи он ҳамчун насб кардем, яъне прошивка карда шудаем, дар ин ҷо дохил мешавад ва боз ҳамон корҳое ки иҷро кардем онҳо иҷро карда мешаванд ва зангшанда مثلا خاموش می شود ما توسط میکروسکوپ Arduino میتوانیم مثلا هست بمب خطر یا اینکه چراغک راهنما که حالا ارزشش خیلی گوناگون میباشد همینها رو مثلا ما استحصال وطنی کنیم. میکروسکوپ ما باید آنها رو میسازیم و از سه دیودها و اون قدر هم کار نمیشه. مثلا ما در ما هست برنامه ها اما اون رو خوب استفاده نمیبریم. ما در چنین برنامه ها مثل برنامه